fait jawo. On va essentiel de rythme. Tiens, on sort en bas. On va essentiel. Bien. Voilà, merci. Encore donc c'est ça. Ah ouais, ça c'est quand même la gagne mon dollar. Ne pourra voir et on verra beaucoup. Voilà, donc on ne connaît essentiel qui a reçu comme pétrole nieta. Service là. Flaqué. Mais dans l'alimentation là. Moi quand on a ça. Ah flaqué. OK. Oui. Ça va. Voilà, non que le gars. Voilà. Ça va? Ya, pétrole nyana. Allah pétrole nyana wali. Ka essence ta dauna. Ekla kana do alimentation ko ki kono suma. Wallahi. Wallahi kana essence ta pétrole nyana na. Awo. Kakla do alimentation kono. Kan gono suma. Mamson. Ay beta. Ah, ni na na. Debe essence ta do ka do alimentation kono. Ay mo mu ngene ni de ha. Ngacha ay ka ko jona mo do wesna. Ay. Kala. Ngacha kala ha. Go. Nya bum so bai. Ama ka kesul besa. Ama besa. Eh, j'aurais le talent, nous aurions été maintenant, oui, tu me t'as une taille. L'alimentation voilà. Matuba. Là, ni essentiel ta taille. Pétrole nyana. Semesrela. Oh. Kai sasi ta damuna. Wallahi. Kado alimentation. Wallahi, anya sini me el do re mo. Katsere, semesrela. Matuba. Wa kwa sasi ya dai. Atita. Ya ke mo le bela ser. Wallahi. Matuba. Pétrole nyana mo. Ataya dai. Wallahi. Isasi nyuma akla kado. Alimentation mo. La ka barka dola. Kai kau, ani same kau, malion. Kadu mo am ta voisina. Bela fiara sa. Ala na sababu. Pétrole nyana. Ambe ta folo. Non, so banya fayo. Na ka sasi wa. Ali anyote o. Nyati pour faire la droite la fiara. Kamoris ma ka ta tous ya. Ayo, ala me watira.